jingpule baman kasmi. Kajingpule na kashithi upaulos buku chaki Kristan ha Hebrew kandanong kabakat way kadukot lai puar hadu saupo. Sa ayu ngandang yithu ngamdon por banyathu shapam u Gideon u Barak u Samson u Jephthah u David u Samuel bad kinong yithu lupa kibala Job da kajinget ya kihima kibala le ya kabahok kibala yo kijingkular kila kedia ya kiting am kising kila pendep ya kiding kibakerhu kila light na kawait lam bapendu la kilong kibatlon kila long kibadon bor kila kella long kibaklan hagatma pan kila pen hair krat ya kinong yartma na ri nongwe kikentei kila yo pediam yala kibayam da kajingni pan yaki way pat la pen saja bat kimtre banlan khnang ba ken mi pan sha kajing em bakham janai ki way pan kila sha rakhi ben sha sen pan na lor kabasha te bat sha set patong la linten mau yaki la tar arliam la pen yam da ka white lam kila let ken leng ki kop da kisni lambron Disney blang ha kajing kerdu kajing jinjar bat kajing lanon kaperthei kam ya kot dor bat ki kila shangan leng ha ki jaka kinja bat halor ki lum kila shom ha ki krem bat ki thliu khindo la jar kata ki ne paro ki bala yo nam na ka benta kajinget kim shem yo kat kabala kular ublei uladon kajingtmu kabakhamha kajingtmu kabakenthup yengiru klem mangi on pen jana yaki ktien jong utrai kasam lai puwei khot khat khandai hadu arphulai a kat no mekenrei kajimha atrai yaki to kibating buram yame kajingha ba me pen pau yaki to kipawandri hame babaro kin joi Medon bat ki pat me buri yaki na kajing ya sila ki briu me sumar khop yaki hapo ga yin jume chingai na kajing kan tha ki thalli an yaro yaw Blei ubala pen i yela kajing i ba phella yanga menta langa jinjar la kum ha kashlom bala kerkun ngala tim ban ngala perkhan ba mela be yanga chingai na khmat jume Henry melayo sngo ya kajingker pa junga haba ngalak ang panyo jinyirang to yi yaw try pikiri ku jungu baro u try usumar ya ki bangen jungu Henry ya ki bale hangame u benchi tongjer ka gospel kat kum u Marcos u khu tlanong kapasan kat khodi we hadu arpho kumta kilapoi shagithan kadara Shashilian kapong Galili. U Jisu utang shuhya na kaling wala yakendu yaw briu ubala mi na ki krem lum jintan. Une ubriu ula shong sud bad ula shong hapdeng ki jintan. Omdan bala ban khum shu yu u wad da ki kenjri. Bun sien la te yu u bakti bat kajad handrei wala ptat ya ki kenjri. Bad la pen ken ya ki nar kajan. Omdan bala yu bat sngi bat mir ushang keleng gijintem bat kilum ukerkait bat utar yala die da kimau ula long kham paji haba ula yu I yaw Jisu kumta ula mare ula dem kho siu wa khmat u bat ula perta jam ko Jisu ko khun ublei bahalor tam medem kam ayu batna
Ngagerpat yame hakakarteng u Blei wat ben saja yanga. Ula ong kumne namar u Jisu ula dangkren hau. Ko mensiam bom kui to mino na uni ubriu. Kumta u Jisu ula kili yu. Mekerteng u ei. Ugda ubriu ula jubab nga kerteng pan. Ni ya bun ba. Ban lak yai kerpat yau Jisu ban ombe do yaki na kata kathan. Hajan hangta ladon shiken hun ba kisnyang kiba ya bam haranap lum. Kiksud kila kerpat yau Jisu pha ngindrung hapo kisnyang. Di ula sya yaki kita kimensim bam khud kila mi na tau priu par kila rung ha kisnyang. Baro shiken hun kumba ar hajar tali kila no kongpong sya karyat ha kapong bad kila yap jelam. Kibriu kiba ab ya kisnyang kila phet yap bad kila ra kubor shandong ba bad shandong kendong upat ba ulami unpen kalajia ayu kila wanshu Jisu bad kila yoi yau briu ubala sya shitong hau paik sud ula syong hangta ula kubjan bad ula tip briu bha bad baro kila tieng her kibala yoi kila yathu hau paik ba ya kabala jia hau ta briu ubasyong sud bad syapang kisnyang kumta kila sedang ban kerpat yau Jisu ban mino naga than jongki kadbau Jisu dan kiu ha kaling utau briu ubala syong sud menshwa ula kerpat yu sya se gan lek pat me Henry u Jisu shem sya yu penban ula kino shiying shalaki kur padithu hakikat no utrai ula le sbun pad ula le isan ei yepi deu tau briu ula le bad ula penbana haki shiposh no ayu Jisu ula le nakabenta jungu bad baro kila yosngo yakata kila lingo ngan ka gospel jong utrai